Poštovani gledatelji, dobro večer. 12 mjeseca otprilike dijele od lokalnih izbora, no u većini hrvatskih županija, gradova pa i općina, stranke, koalicije, stranaka i nezavisni mahom su već istaknuli svoje kandidate za župane, gradonačelnike i općinske načelnike. To je učinjeno i u gradu Čakovcu kojim se večeras bavimo. Predstavit ćemo vam četvoricu kandidata za dužnost gradonačelnika, od kojih će jedan, najavili se još nekoliko kandidata, možda zasjesti i u gradonačelničku stolicu ili možemo reći fotelju. To su abecednim redom doktor znanosti Predrag Kočila, nezavisni kandidat. Dobro večer, gospodine Kočila. S nama je također gospodin Stjepan Kovač iz SDP-a, kojeg podupire široka koalicija SDP, HNS, HSU, MDS i HSS. Dobro večer, gospodine Kovač, i vama. Dobro večer vama i svim gledateljima. Dobro večer, želim također i doktoru znanosti, gospodinu Tomislavu Novinščaku iz HDZ-a, kojega podupire koalicija stranaka HDZ, HSLS i Hrvatski demokršćani. Dobro večer. Dobro večer. S nama je i četvrti kandidat, gospodin Denis Šarić, kandidat Hrvatskih laborista Stranke rada. Dobro večer i vama. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Evo, kandidati će svoje cjelovite programe predstaviti u razdoblju koje slijedi, bit će to mjesec travanj, pa onda početak predizborne promidžbe. A u večerašnjoj emisiji nakana će biti da kandidate što bolje upoznamo, da ih čujemo kako dišu, da ih čujemo kako razmišljaju o gradu Čakovcu, o nekim temama koje su oni sami izabrali da će o njima govoriti. Evo, počnemo s gospodinom Kočilom, idemo nekako abecednim redom. Gospodine Kočila, dajte se malo predstavite našoj javnosti. Dijelom ste poznati kao stručnjak, a sada kao kandidat. Pozdravljam sve gledateljice i gledatelje televizije Srce, dakle Čakovečke televizije, i ovim putem želim reći da je politika jedna ozbiljna stvar, da je politika zapravo... Vi odmah u sridu, ko ste, što ste... Da, želim reći i razloge zbog kojih sam se kandidirao. Dakle, ja sam kao nezavisni kandidat, po struci sam veterinar, inače posjedujem akademsku titulu doktora veterinarskih znanosti. Koliko godina imate? Imam 43 godine, znanstveni sam suradnik i radim u tvornici stočne hrane u Čakovcu. I ja ću biti... Obitelj? Dakle, supruga i dvoje djece, 2 studenta. 2 studenta. Ostali kandidati, evo, čuli smo, Hrvatska stranka rada stoji iza gospodina Šarića, zatim široka koalicija iza gospodina Kovača, odnosno podupire, i HDZ-ov kandidat također ima koaliciju stranaka koja stoji iza njega, koja ga podupire kako hoćemo. Vi ste nezavisni, nećete imati tu, kako se ono kaže, stranačku logistiku. Kako ćete voditi kampanju, predstaviti se javnosti? Pa kao nezavisni kandidat, dakle, smatram da zapravo već ovo koalicije stranaka, mnogobrojnih stranaka za mene ni nemaju nekog smisla, zbog toga jer tu mislim da ljudi ne dolaze do izražaja i evo svjedoci smo da su koalicije u svim mogućim pogledima. Na gradskoj razini imamo jednu koaliciju, na županijskoj drugu, na državnoj treću, na općinskoj četvrtu. Dakle, po meni to nema nekakvog smisla i zbog toga sam se odlučio da se kandidiram kao nezavisni kandidat sa svojom nezavisnom listom koje će imati kvalitetne i stručne, nestranačke opterećene ljude, a samu kampanju vodit ćemo dakle prema mogućnostima, prema financijskim mogućnostima i u direktnom kontaktu sa građanima, što mi je najveći cilj. Vaši zamjenici? Moje zamjenike predstavit ću početkom 4. mjeseca. Jeste li timski igrač? Jesam. Kakav porok imate? Pa od poroka ne znam, mislim da je možda, eto sad se ne mogu sjetiti, volim jesti. Jesti? Da. Što volite jesti? Kad već volite jesti, da čujemo što. Pa međimursko meso, stiblice, a baš i nije previše, evo ga, i zbog visokog tlaka ne bi ga toliko smije jesti. Imate li kakav izborni slogan? Za sad nemate? Da, izborni slogan za sad je Čakovec, tak imam te rat. Gospodine Kovač, izvolite vi, par riječi. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Znači, ja sam Stjepan Kovač, kandidat sam široke koalicije SDP-a, HNS-a, HSS-a, HSU-a i MDS-a. Rođen sam i živim i radim u Čakovcu, imam 37 godina, oženjen, sretno, imam 3 prekrasne djece, supruga se zove Kristine, djeca su mi Niko, Lana i Dominik.
Većinu vremena slobodnog znači provodim kad ne radim s obitelji, šetnje prirodom, s psom, volimo životinje pa opuštaju nas šetnje, igra s djecom. Poslovno imam svoju firmu više od 10 godina privatnu. Prije toga sam radio u jednoj informatičkoj firmi kao voditelj prodaje. To je u ono vrijeme bila najveća sjeverozapadna firma informatička tu u ovom kraju. Vaši zamjenici? Političko iskustvo, da napomenem, znači 8 godina, ovo mi je drugi mandat kao gradski vijećnik u gradskom vijeću. Oba mandata sam obnašao dužnost predsjednika Odbora za društvene djelatnosti grada Čakovca. U ovom mandatu sam i predsjednik kluba vijećnika SDP-a. Također sam član glavnog odbora SDP-a i potpredsjednik sam gradske organizacije. Dobro, nemojte sad sve funkcije nabrati. Tako se predstavlja. U redu. Vaši zamjenici? Moji zamjenici su iz redova SDP-a Mario Medved i Romano Bogdan iz redova HNS-a. Najkraće, život grada Čakovca u protekla 3 mandata obilježio je gospodin Branko Šalamon. Kako ocjenjujete njegov rad? Njegov rad ocjenjujem pozitivno. Da se uvijek može bolje, može se, dapače, ali u ovih 3 mandata protekla puno toga je napravljeno. Napravljena je kompletna kanalizacija, budu se zaokružilo s ovim sad međunarodnim natječajem kad bude išlo za Dravski bazen. Znači mi smo jedan od rijetkih gradova koji ima pokrivenost, koji bude imao sad u ovom mandatu pokrivenost kompletno s kanalizacijom, što se malo tko može pohvaliti. Dakle, da ne nabrajamo, mislio sam ako bi mogli nekako u 2 rečenice. Velim, zadovoljavajuće. A velim da može bolje, uvijek može bolje. To će i kolege sigurno reći, napomenuti, zato smo se i svi kandidirali. Ja se isto nadam da ćemo u svojem mandatu raditi isto tako kao što je radio Branko i bolje. Što kaže vaša supruga na vašu kandidaturu? Pa u početku je bilo razgovora, malo nečkanja. Prijatelji mi vole reći vodio sam miran obiteljski život, a onda sam se odlučio kandidirati. I to vam je, vjerujte, tako. Od kad sam naglasio svoju kandidaturu, telefoni neprestano zvone, ljudi zovu, daju podršku, pitaju za pomoć, za savjet, tako da... Vi ste već lagano počeli promidžbu u ovoj emisiji. Mislim, pitate me... U redu. Gospodine Novičak. Pa evo, da se predstavim svim gledateljima, htio bih se zahvaliti vama na ovoj mogućnosti da imam priliku se ovdje predstaviti. Ono malo ljudi kojima još ne zna. Ja sam Tomislav Novinščak ili Novinščak. Recite naglasak, to sam htio pitati, dobro. U posljednje vrijeme svako malo me neko pita o tome, gledajte, svejedno. A činjenica je da neko prezime se onako izgovara kako ga izgovaraju u gornjem kraju, odakle moji potječu. I tamo ljudi govore Novinščak. I to bi otprilike bio pravilan naglasak, međutim meni je svejedno. Ja kažem, ja sam novi. Novi i jedna ideja Novog Čakovca oko koje se vrti cijela priča oko moje kandidature, usput se poklapa i s time što sam novi u politici. Ali da predstavim još malo sebe. Rođen sam 16.1.1975. dakle na 38 godina u srcu Čakovca, reklo bi se na placu, u zgradi poznatoj Ljepotica. Otac sam 3 djece, oženjen za suprugu Martinu. Evo, ovom prilikom pozdravljam svu dječicu, Roko, Jakov, Ana. Osnovnu srednju školu sam obavio ovdje u Čakovcu, završivši gimnaziju, upisao sam Medicinski fakultet na Sveučilištu u Zagrebu. Vrlo brzo nakon toga upisao magisterij i nekako kao logičan slijed, evo i kao i kolega, završio poslijediplomski studij u Zagrebu. Radim od 2001. godine na kirurgiji, prvo kao specijalizant, potom kao kirurg. Od 2006. kao kirurg vaskularne kirurgije ili kirurgije 1, nadaleko poznate. Radim neprekidno u Čakovcu i eto, ako je dozvoljeno još predstaviti, predsjednicom Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu već sad oko 2 godine. Jednog zavoda koji se reformirao u nedavno doba. Ima puno toga, radim na školi, na veleučilištu i slično. Moji zamjenici su, kao što ste rekli, predsjednici, odnosno gospodin Đuro Bel kao ispred Hrvatskih demokršćanske stranke. Gospodin Đuro Bel je osoba koja već dugo radi, odnosno zastupnik u gradskom vijeću, nadaleko poznat, Čakovčanac, on za sebe kaže čakovički deda. I moj kolega iz djetinjstva, kolega Renato Sloviček iz HSLS-a, također nadaleko poznati kritičar aktualne vlasti,
pa ne bi posebno ih morao dalje predstavljati. Imate 3 djece. Recite mi nešto o njihovim karakterima. Ko je najživahniji, ko je... To 3 djece, to je vrlo teško reći ko je od njih najživahniji, ko je najmjeniji. Razlikuju se po 2 godine. Dakle, Mana najstarija, zatim Jakov pa Roko. Činjenica je da svaki te ponovo iznenadi. Svaki ima neku svoju karakteristiku, dok je Ana potpuno osoba koja, evo, slično nama, se usudi i sada stati pred kameru ili recitirati ili pjevati ili bilo šta iznositi javno. Dotle je možda malo jako povučeniji, ali je vrlo kreativna osoba. Igra šah, zna kompjuterske igre i slično. A Roko je jedno malo čudo, nadam se da će to i dokazati u životu. Evo, dijete od 5 godina čita, računa, čita pisana slova. U redu. Gospodine Kovač, zaboravio sam pitati na koliko bi kaznili šećete sa psom, na koliko bi kaznili one ljude u Zagrebu kad bi bili uhićeni koji postavljaju otrovne mamke za pse? Znate za taj slučaj? Pa znam za slučaj, ostavio bi da im tu kaznu ustanove koje se tim bave, znači odrede. Ja šećem psa, ne šećem ga kroz grad, šećem ga po livadama, da ne smetam drugim šetačima. Znači, isključivo ga šećem tamo gdje nema ljudi, šetača i ne vjerujem da tam neko postavlja otrove za pse. Gradom ga ne šećem. Denis Šarić, kandidat Hrvatskih laburista Stranke rada. Dobar večer još jedanput vama i vašim gledateljima. 44 godine, tehničar za telekomunikacije po struci, zaposlen u takozvanom realnom sektoru u jednom privatnom poduzeću. Oženjen, otac također 3 djece. U slobodno vrijeme bavim se najljepšim slobodnim vremenom, a to je letenje kao motorni pilot. Politika, nisam se bavio politikom do sada. Politika se u zadnjih 20 godina bavila sa mnom. Zašto sam prihvatio sve ovo, kao što je rekao gospodin Kovač, i zamijenio jedan relativno miran život sa ovim što nas sada čeka? Zbog toga što jednostavno više nisam mogao stajati po strani i gledati kako grad u kojem sam rođen. Rođen sam u Čakovcu, ovdje malo nedaleko od vas u Buzovcu. Kako grad koji je nekad bio jedan od najljepših gradova nekad u Jugoslaviji i nakon osamostaljenja Hrvatske jedan od najljepših u Hrvatskoj. Meni osobno najljepši. Prije nekih 10-ak godina bili smo 20-30 godina ispred Varaždina. Danas smo jako, jako iza. Zamjenici koji će, jedna bitna, samo da to napomenem, jedna bitna razlika u odnosu na sve dosadašnje vlasti koju ćemo mi ponuditi našim biračima je tim. Vi ste ga spomenuli na početku emisije. To neću biti samo ja. Ja ću biti možda kao gradonačelnik. Međutim, tu je i tim ljudi, moji zamjenici, kolega Bedi Krunoslav, profesor informatike, i kolega Rajko Bulat, i svima jako dobro poznat u Čakovcu. Mi ćemo funkcionirati kao tim. Znači, nećemo funkcionirati kao jedinka, a to ćemo pokušati prenijeti danas sutra i na gradsko vijeće. Dakle, naši vijećnici neće biti samo stranački poslušnici i na svaki mig svog šefa dizati ruke, nego ćemo gledati stvarno da ovaj grad pokrenemo na bolje, s mrtve točke. Nećemo imati stranačkih predrasuda. Dobar prijedlog je dobar prijedlog, neovisno od koje će političke opcije on poteći. Gospodine Šarić, budete li izabrani za gradonačelnika, po čemu će se vidjeti da je gradonačelnik iz Hrvatskih laburista Stranke rada? Prije svega, predstavit ćemo ljudima nešto što je ovdje davno zamrlo. Neću reći umrlo, bilo bi loše sročeno. To je neposredna demokracija. Dakle, ne možemo se skrivati više iza političkih elita i imati u glavi kako oni donose vrlo teške odluke za nas, za građane, a mi to moramo samo šutke gledati, trpiti i, nažalost, nikome se požaliti i jednostavno to mora tako biti. Koje vrline cijenite kod ljudi? Prije svega poštenje, rad i iskrenost kao jedna od najvažnijih ljudskih vrlina. To ćemo pokušati pretočiti u sve slojeve našeg društva u gradu. Pokušat ćemo i šire, znači grad ne čine samo grad, čine ga još dodatnih 30 naselja. A pokušat ćemo baš na taj način što ćemo prvo građanima, ako pridobijemo njihovo povjerenje, predočimo realno i činjenično stanje u gradskoj blagajni. To je ono što nas trenutno najviše zanima
Biće vremena pa ćemo, o tome ćete nastaviti u drugom dijelu. Samo nisam pitao, gospodine Novčak, imate vi izborni slogan? Imam novo vrijeme, nova snaga, Novi Čakovec. Gospodine Kovač? Imam, ali mi smo dogovorili da prije 1.4. ne izlazimo, nema potrebe da se... Dobro. Vi? Novi ljudi i nova politika. Novi ljudi, nova politika. Evo, ja se nadam da su ljudi, naši gledatelji stekli predodžbu s kim imaju posla, ja ću tako to reći vrlo jednostavno. Idemo sad malo, gospodine Kočila, dajte u par minuta koju ste vi temu odabrali, vjerojatno neku koju mislite da je vrlo važna za funkcioniranje grada. Naravno, ja bi najprije ovoga replicirao gospodinu Kovaču kada je on rekao da je napravljeni komplet, dakle, gradski prsten kanalizacijski. Moramo reći da tu ljudi nisu upoznati, javnost nije dovoljno upoznata sa situacijom oko kanalizacije u Dravskom bazenu. Naime, trenutno aktualna vlast nije predočila građanima Dravskog bazena da se neće raditi oborinska kanalizacija, nego samo fekalna kanalizacija i to je stvorilo jedno vrlo veliko nezadovoljstvo, pa zbog toga treba, dakle, ovim putem ja odgovaram ovim ljudima da neće se raditi oborinska, nego će se raditi samo fekalna kanalizacija, a za oborinsku kanalizaciju trenutno, koliko ja imam saznanja, nema novaca i ne zna se kada će se raditi. To je trebalo ljudima reći na samom početku prije sklapanja ugovora. Gospodine Kovač? Pa, što se tiče kanalizacije, evo mogu reći, znači kanalizacija Mačkovec, Žiškovec, Slemenice, to se sad radi, to je vrijednost 10 milijuna kuna, to je u izradi, to je počelo izgradnja, znači Žiškovec, Slemenice, a ova kanalizacija Dravskog bazena, to je pred potpisivanjem javnog međunarodnog natječaja, jer je vrijednost projekta 80 milijuna kuna. Točno je ovo kad se rekli, ali mi gledamo da i to uključimo u ovo kad bude se radilo, jer ne bude se to radilo prek noći, tjedan dana. To bude trajalo duže vrijeme. Da iz fondova u koje ćemo sad moći aplicirati neke projekte, da iz tih projekata privučemo novce i za ovo i da se onda sve to zajedno ukomponira. Mislim da nema potrebe da vam pokazujem članak gdje piše da će radovi započeti u proljeće. Dakle, prije samih izbora ne bi kalkulirao o tome, ali izgleda ipak da je to bio samo jedan predizborni spin i nije se dovoljno, mislim da se nije dovoljno objasnilo ljudima. Trebalo je ljudima konkretnije objasniti tu situaciju. No, šta je tu je. Samo kad ste već otvorili to pitanje, gospodin Kovač, da. Pa mislim da bili su i predstavnici svih mjesnih odbora prisutni i na tom gradskom vijeću kad se o tome razgovaralo. Vjerujem da su oni predočili i prezentirali svojim mještanima, sumještanima kakav projekt će se raditi. Bili su i predstavnici Međimurskih voda koji su isto obišli ta mjesta i objasnili ljudima šta će se raditi i na koji način će se raditi. Nije istina. Nije istina. Ja moram tu replicirati isto. Htio bi stvarno jasno reći da narod nije upoznat sa time. Jučer u jednom neformalnom druženju sa ljudima iz Kuršanca, koji to sigurno mogu potvrditi, eklatantno su dali do znanja da pojma nemaju šta se u njihovom naselju radi. Dakle, ti ljudi tamo ne znaju uopće objasniti zašto se djeca njihova ne mogu šetati, zašto ne mogu kolica voziti i tako dalje. Rečeno im je ne pitaj, ne talasaj, ovak i onak će to biti riješeno na vrijeme i tako dalje. Ima još jedna stvar, malo kad ste već otvorili temu, a to bih samo htio ipak da se vratimo onda na nekakvu jednu temu o kojoj ćemo pričati. Isto tako ne treba baš ovdje mahati papirom i ne znam kakvim stvarima vezano uz EU projekte. EU projekti su nešto što će se vrlo vješto sada koristiti u ovoj euro kampanji, pa onda i u kampanji za lokalne izbore. Međutim, narod to mora jasno znati. Godinu dana nikakvi EU projekti gotovo da neće moći biti izvučeni, nego će se raditi jedno pripremno investicijsko razdoblje gdje će se pripremati samo programi, praktički godinu i pol dana će biti to pripremno razdoblje. To je nešto što narod mora biti spreman na to da 1.7. kada se uđe u Europsku uniju neće odmah silaziti taj novac i curiti u naše džepove. Evo, samo tako jedna kratka... Dobro, u redu. Gospodin Šarić pa gospodin Kovač. Ja bih se isto samo nadovezao, slažem se sa gospodinom Noviščakom. Ne bih volio da se ovo predizborno vrijeme koristi za spinove kao što su
povlačenje novaca iz EU fondova, ne, to su prošla svršena vremena. Novaca iz EU fondova neće biti. Neće ih biti iz razloga toga što će svaki projekat morat biti isfinancirat od strane lokalne ili regionalne samouprave, predočen određenim instancama u EU i eventualno po odobrenju biti novac vraćen nazad na matične račune. Vi sumnjate da će, možda da ne širimo tu temu, ali samo moram uzvratiti da gospodin Novinščak je govorio o tome da novci neće doći u prvoj godini, ali da uopće neće doći. Novci će dolaziti. Dobro, nismo se razumjeli. Dolazit će novci, ali gospodin samo... Kovač, hoćete li vi sad mislim, nešto novci na će tu temu? dolazite, projekti budu se pisali, mi imamo i tu jedan program ovoga. Ali nema novaca koje treba isfinancirati. Projekat treba isfinancirati da bi se novac vratio iz Određeni europskih dio fondova. treba i Ne. dati i lokalna samouprava, ali... Ne određeni dio, kompletan dio, ne bih se složio gospodin Ne, Kovač. samo određeni dio. Sve ovisi o projektu, koji projekt aplicirate. Pa pogledajte malo, odite u Čakru, odite u Radeju, Nemojte samo Čakru, pa molim vas, pogledajte. nemojte Čakru, molim Evo, vas. spomenuli ste Čakru, a ako pogledate statistike, pogledajte po statistikama, u cijeloj Hrvatskoj Međimurje je po broju povučenih novaca iz EU fondova na prvom mjestu, po broju stanovnika. Koliko novca je privučeno iz europskih fondova u Hrvatsku. Međimurje prednjači na prvom mjestu. Toliko o tome. Koliko kapitalnih investicija iz Zagreba i Hrvatske slito u Međimurje, koliko luka, lukobrana, koliko škola i ne znam čega se odvija. Mislim, ne treba niti taj spin koristiti, evo samo sekundu, ne treba niti to koristiti jer treba izvući onda podatke koliko toga se iz Hrvatske slilo u to malo Međimurje. Jest, možda u tome prednjačimo i samo nastavljamo kontinuiranu politiku mala Švicarska bogata, ma najsiromašnija županija u Hrvatskoj gotovo što postoji. Pustite nešto i županima kad budu gostovali županijsku razinu. Idemo se vratiti. Jedno su drugi je jasno da je vezano. Nema A sukladna vlast je bila, sukladna vlast je na proteklih 8 godina vladala i županijom i gradom. I zbog njihove netrpeljivosti se dovodimo u situaciju u kojoj smo sada. Nisu samo europski fondovi. Kolega Kovač je dotaknuo... Možete to u svom dijelu, kad ćete... Gospodin Kočila, to je bilo to, kanalizacija ili imate... Ne, nije bilo to, to je bilo jedno čisto digresija. No, da, međutim, evo, ja bi rekao, broj zaposlenih u gradu Čakovcu, prema statističkim podacima, broj zaposlenih u gradu Čakovcu od 1995. godine do 2010. godine, dakle imamo tu još i 11. i 12. kada su propala još neka druga poduzeća, pa se taj broj nezaposlenih povećao, pao je gotovo dakle za 5.000. I ako uzmemo tu da imamo nešto manji broj stanovnika, tada možemo uzeti u obzir da svega sigurno dakle 5.000 ljudi manje dolazi, minimalno manje dolazi u Čakovec na posao, što nikad prije nije bilo, dakle prijašnjih desetljeća to nije bilo, jer je Čakovec uvijek bio središte. Međutim, Čakovec sada više nije središte. Iz Čakovca ljudi odlaze raditi u Belicu, Domašinec, Prelog, Sveti Martin na Muri i recimo u Svetom Martinu na Muri gdje je broj zaposlenih povećao se za negdje oko 500, u Donjem Kraljevcu za 1300 imamo ovdje podatak, u Belici se je povećao za 400, međutim u Čakovcu se je smanjio broj radnog stanovništva, zaposlenih ljudi kod poduzetnika i to je vrlo, vrlo zabrinjavajuće i tu se sa pravom postavlja pitanje dokle to može ići i šta će se desiti. Osim toga, nema nekih ulaganja, nisu se ostvarile investicije koje su bile predviđene i na tome treba početi raditi, a opet i ono područje oko vojarne o kojem se toliko priča. I to treba znati, ono se već prodaje, 4 godine, sad će se graditi, sutra će se graditi, dakle to je isto jedan politički spin, sutra će raspravljati o tome županijska skupština i gradsko vijeće, međutim od toga se ništa konkretnoga nije realiziralo. Dobro, da sumiramo. Evo, rekli ste, daću vam riječ. Znači, dvije stvari. Otvorili ste zapravo problem velike nezaposlenosti, u Međimurju je ona 8.400, što je najveća brojka, ja mislim, do sad. Vi ste to spustili na grad Čakovec i vojarnu. Gospodine Kovač, replika. Pa tu, što se tiče tog zapošljavanja, zašto drugdje taj trend raste, a kod nas pada, vi zaboravljate da je Čakovec imao velike firme poput MTČ-a, GK Međimurja, Metalca, Panexa, koje su tu poslovale, radile i koje su kroz vrijeme propale. Da li je kriv SDP za to kad su one propale? Ne, niko ne napada SDP.
A druge ove općine o kojima pričate nisu imale nikakvo razvijeno gospodarstvo. Normalno su one onda lakše razvijale. Mi imamo sad tu područja koja treba popuniti, koje prvo treba riješiti probleme, jer jedan MTČ koji je u stečaju, koji je u stečajnoj masi, grad ne može direktno utjecati na taj prostor. Mi pokušavamo i urbanističkim planom smo probali da vidimo, da ljudi vide šta se tu može raditi, ne, evo, prek Ministarstva gospodarstva kod Koraja pokušavamo, pregovori su s jednim turskim investitorom da tu pokrene proizvodnju. Ovo kad ste rekli za vojarnu, da, 99% je sigurno da bude ovaj njemački investitor koji bude radio praonu. To je 99% sigurno. Da bude taj investitor došao, odabrao je baš Čakovec, zbog toga jer ima riješenu odvodnju, kanalizaciju. Ono kaj Prelog nema. Svi se uspoređujemo s Prelogom. Prelog nema riješenu kanalizaciju. Grad Čakovec tu ima. I taj područje, taj prostor pogoduje zbog toga. Tu bude vam zapošljavanje nekih novih 70 do 150 ljudi. A isto bi još htio sam replicirati, uspoređivali su s Varaždinom. Naš gradonačelnik nije u zatvoru. Njihovi jesu. U redu. U dvije rečenice, kad ste već otvorili tu temu, vaše rješenje. Dakle, što mislite da tu može grad napraviti, budete li gradonačelnik? Pa ako budem gradonačelnik, u svakom slučaju treba privući strane investitore. Evo koliko sad... Sa strane ili baš strane? Pa mogu biti sa strane, dakle mogu biti hrvatski investitori, govorimo investitori. Međutim, govoreći sa strane, dakle strane investitore, mislio sam na problem, dakle, normalno taj što je kod nas manjak novaca, pa uglavnom za velike investicije poput vojarne, eventualno sumnjam da se mogu javiti neki naši investitori, uglavnom se radi o stranim investitorima. Što biste vi napravili na prostoru vojarne? Pa na prostoru vojarne ja bi napravio, sigurno ne bi napravio trgovački centar, nego bi napravio, dakle, s obzirom da je veleučilište tamo smješteno, s obzirom da je tehnološki inovacijski centar, dakle, taj park, u prvom redu trebalo bi napraviti kampus, trebalo bi privući studente, trebalo bi iz svih krajeva, ne samo naše hrvatske zemlje, nego i iz svijeta, koji će kasnije naravno ostati jednim dijelom ovdje. A istovremeno treba im omogućiti da se naprave na drugom kraju grada, dakle u industrijskim zonama, hale, tvornice ili već prostori koji su dakle sukladni onome što veleučilište obrazuje, dakle za one kadrove koje mi školujemo. Gospodin Novinšak? Da, evo kad dajete riječ. Ja bih samo htio nadodat možda. Govori se stalno o tom Čakovcu isto kao jednoj industrijskoj zoni koja evo samo što nije krenula. Odmah da to razriješimo, mislim da u lipu bi točno mogu reći oko 5 milijuna hipoteke na tim zemljištima. Dakle, ne samo da MORH polaže pravo na to, nego kada to i razriješi se ta dilema oko 5 milijuna hipoteke, tada tek to postaje županijsko. Županija bi trebala darovati gradu Čakovcu, grad Čakovec pokrenuti svoje strojeve, cijelu komunalnu infrastrukturu. Dakle, gotovo da možemo za jedno dogledno vrijeme zaboraviti zonu isto kao nekakvu potencijalnu zagradnju. Ovo što je spomenuto u vojarni, to je lijepo rješenje, tic se zahuktao i tako dalje. Međutim, postavlja se pitanje, a kolega kaže o propalim tvornicama, gledajte, Hrast, zatim Metalac, zatim druge neke tvornice, pa to je propadalo, pa ja se više toga ni ne sjećam kada, razumijete? To je propadalo kad smo bili gotovo pa djeca, adolescenti. Mislim, po čemu mi govorimo? Pa, govorimo o tome da je proteklih 10 godina sva ova sela, lijepo ih je nabrojio, ja bi mogao još dodati, Pribislavec, Belica, odnosno Mala Subotica, Nedlišće i tako dalje. Svi su oni koristili proteklih 12 godina za pripremanje tih komunalnih ili drugih infrastrukturnih potreba da bi uopće mogla poduzetnička zona dolaziti. Pa gdje mi imamo poduzetničku zonu? Pa pogledajte na ulazu u Sveti Martin na Muri, pa jednostavno, pa to je nevjerojatno koliko je toga sagrađeno. Neki ljudi koji tamo ne kroče godina ne mogu to prepoznati. Ali doslovno od Kuršanca do Žiškovca vi nemate osim Ivanovca, svaka čast, onoj poduzetničkoj zoni nemate ništa. I sad mi govorimo o tome da Prelog, eto ovo, ono, nije imao propale firme, ovo, ono. Pa Prelog gotovo da nema nezaposlenih. I još samo jednu sitnicu na tu temu. Pa gledajte, razgovaram s kolegom koji je, ne znam, kandidat u jednoj donjoj međimurskoj općini. On meni kaže, ja uopće neću spomenuti pitanje nezaposlenosti, jer Donji Kraljevec, Prelog i slično, to su gotovo zaposlena mjesta. Mislim, vjerojatno ima nezaposlenih,
Ali je činjenica da njima to gotovo da nije glavna tema. Njima su teme nekakve socijalne tematike i druge, razumijete? Dakle, ovu temu dužite vrlo značajno za grad Čakovec, ne? Pa ja se samo nadovezujem, mislim, kolega je lijepo rekao ovoga 2-3 stvari vezano uz nezaposlenost. Ja napominjem samo i javno hoću reći, gledajte, za grad Čakovec 2000 ljudi nije beznačajno. To vam je, ja sam to rekao na presici, to je 2000 ljudi stanovnika Ivanovca. U stvari, morate znati da je to jedno veliko selo u Međimurju. I to uopće ne radi. Ne? Gospodin Kovač? Kolega je zaboravio spomenuti i gospodarsku zonu Mrtane. Tu se evo isto gradi, Plinacro gradi svoju upravnu zgradu. Započinje zgradom, a ima još tu prostora koji se mogu iskoristiti. A isto tako sad pripajanjem Štefanca dobit ćemo nove gospodarske zone. Ono što je bitno ovim stranim investitorima je da imaju dobru povezanost. Znači, a njima treba pristup autoputu i tu je dobro kad se otvara ovo prema Štefancu, tako da budu investitori imali ovoga pogodnost da imaju direktni pristup, znači, na autoput i to je u nekim dijelovima, ako ste gledali neke emisije, recimo Zakiv Šibeniku idu, kad su Finci došli. Njima je bilo bitno da imaju direktni pristup na autoput. To kod nas sad nisu imali. Sad će imati. I da bude parcela u komadu. Gospodin Noviščak, pa gospodin Šarić. Samo kratko, evo, sve u redu. Što se toga tiče, stvarno imamo jedan grad koji je vrhunsko pozicioniran. Pruga, autoput, drugi autoput iznad nekoliko kilometara. Stvarno imamo sve moguće potencijale. Postavlja se samo pitanje šta se čekalo toliko godina. Gledajte, ima ista takva općina, isto gotovo broj stanovnika, da je ne spominjem imenom pa je reklamiram, istočno od nas jedno 300-400 km, koja je druga najbolja investicijska europska zona sa brojnim nagradama svom gradonačelniku i slično i tako dalje. Tamo radi Henkel, ThyssenKrupp, mislim da ne nabrajam pa pogrešim u tvornicama. O čemu mi govorimo? Samo vas, kolega, hoću podsjetiti. Šta smo toliko godina propustili i zašto smo mi, koje je Varaždin gledao kako napredujemo ono ratno-poratno doba, jer smo bili neopterećeni sa ratom, pa onda smo tu negdje iznenačeni, prešišao nas je na način da sada brojimo automobile brojimo koji idu ujutro na posao u Prelog. 128, 23 izlazi iz Preloga. Pa nekad je jedan auto išao u Prelog na posao, a 100 je išlo u Čakovec. Razumijete? I čisto kratko replika, to su se kolegini vijećnici znali uspoređivati. Varaždin ima 3 dizalice, mi nemamo ni jednu. Pa nemamo, mi smo gradili kanalizacije. Za kanalizaciju vam ne treba dizalica. Ne? Čakovec je znači pokriveni, kad se tiče kanalizacije, više nego cijelo Međimurje zajedno. Gradili smo škole, gradili smo dvorane. Sve zavisi na kaj se usredotočite, kaj budete radili. Dakle, to ste reći da li nisu radili? Zahuktali smo se, vidim, prilično oko tih kapitalnih investicija, kako privući investicije, da li će biti inozemni ili će biti, kao što sam rekao, i investicije. Međutim, jedan notorni problem, evo, ako sam dobro informiran, a vjerujem da jesam, nismo uspjeli u proteklih 8 godina riješiti neke elementarne stvari u gradu i u prstenu. Na primjer, društveni dom Sljemenice. Za prvog mandata gospodina gradonačelnika Šalamona postavljen je kamen temeljac. Još dan danas taj dom nije završen. Šta je s rekonstrukcijom ulice Stjepana Radića ovdje kod nas? Dovršeno do vatrogasnog doma, niti kamen dalje. 3 puta smo sanirali, da ga tako nazovemo, uži centar grada. Po meni imamo mramornu grobnicu, ništa drugo. Zašto smo se, slažem se da investicije treba, to je neminovno, jedino na taj način ćemo privući neki kapital, pokrenuti neki val zapošljavanja, ako to još uvijek postoji, ako to nije neka utopija. Mi se toplo nadamo da postoji. Uži centar grada, Trg Republike, još uvijek nije riješen. Nakaradne kućice koje su se urušile ove zime pod snijegom, pa smo ih sad opet sagradili. Prometna infrastruktura. Kamo na kapitalne investicije kad nismo još niti počistili u vlastitom dvorištu? U redu. Uglavnom svodi se na kritiku. Hoćete vi, gospodin Kovač, nešto na ovo reći ili? Pa mogu replicirati. Nije točno da se mjesnim odborima nije ništa radilo. Ako je koja vlast isti razvoj pridodavala, znači značaj razvoju i središta grada i prsteno mjesnim odborima, onda je to stvarno ova vlast. Vi kad pogledate mjesne odbore,
tu naše, po čakovečke mjesne odbore, svi imaju više manje društvene domove. Život u tim mjesnim domovima, društvenim domovima živi. Imaju i dobrovoljna vatrogasna društva, i kulturno umjetnička društva. Ljudi žive i druže se. Tam društveni život živi. Da ste išli na bilo koju od ovih skupština koje imaju godišnji, vidjeli bi kako ti ljudi znaju živjeti. Ne znam, ja sam bil na sve, na nijednoj vas nisam vidio. Očigledno hodamo po drugoj općini. Zgodna je tema. Zgodna je tema, međutim ovako, ajmo temu zaokružiti ako nemate još nešto važno. Evo ima, važno. Spomenuto je nešto što stvarno mene osobno jako pika. Sad vi to protumačite kako želite. Kad spominjete da žive i rade i druže se, onda se recimo, odnos ste se referirali na vatrogasna društva i tako dalje. Da. Meni je to, naravno, zaista predivno, bilo zanimanje, bilo hobi, bilo druženje i tako dalje. Međutim, postavlja se pitanje, kako to da ja prolazeći na putu za Kuršanec, prolazim kroz Totovec u subotu, tamo se održava godišnja skupština dobrovoljnog vatrogasnog društva koje, eto, ima godišnju skupštinu i ne pozove nas pa da se zajedno družimo, pa da se predstavimo i tako dalje. S druge strane, ima društva i ima sela koja ne žive tako lijepim, krasnim, skladnim životom. Ponovo ponavljam, evo, na primjer, Kuršanec, ja ga namjerno apostrofiram, to je mjesto koje za sebe mještani kažu da je zamrlo. Zamrlo, nešto slično. Od svijeta. Jel tako? Nešto odsječeno od svijeta, oni kažu sad nas i, ne znam, susjedna mjesta prestižu, opet isto koji mi u Čakovcu se osjećamo zamrli i tako dalje. Ne bi trebalo sad zamarati sa replikama na repliku. Ne, kratko, može gospodin Kovač. Stalno napadate i govorite da nije. Ja ne znam zakaj vi niste bili. Ja sam bio kao predsjednik odbora za društvene djelatnosti grada. To kad ste vi htjeli doći, a niste mogli doći, to nije moja greška. Ne. Dobro, to su nekakve privatne očito razmirice. Ovako, gospodo, dajte molim vas, vi ste budući gradonačelnici, dosta se sad kritizirali, ovo poglavlje idemo zaokružiti. Ako smo rekli da ima jako puno nezaposlenih, da treba privući investicije, koju će to ulogu imati, budete li gradonačelnici? Gospodine Novinščak, da počnemo od vas. Pa dobro, sad... Mislite li to djelomično riješiti, mislite li tome dati prioritet? Evo, ja ću vam onda reći nekakvu temu, odnosno nešto što je za mene možda najveći prioritet. Ne, pitamo sad da zaokružimo temu ovog, da ne ostane u zraku, jer smo puno kritizirali ovo nezaposlenost veliku u gradu i kritizirali smo to, odnosno rekli smo da treba privući investicije, gotovo svi. Kako? Razvojni proračun. Što tu može grad? Razvojni proračun, znači investicije grada i postavke grada postavljene na način da olakšavaju postojećim firmama, bilo administrativnim zaprekama, bilo nametima, lakše poslovanje, a isto tako i sve moguće postavke, temelje, kao što smo takve infrastrukture, slično, korištenje strukturnih fondova i slično, da se dovuku strane investicije. Izvora prihoda, odnosno investiranje ima raznolikih. Jedno ili treće možda da spomenem je i oživljavanje grada na način da se i podigne turistička ponuda i da se podigne život grada, da bi tada građani grada, ali nemojmo zaboraviti, nismo mi samo gradonačelnici grada Čakovca, mi smo gradonačelnici, odnosno potencijalni gradonačelnici i grada koji je centar Međimurja. Dakle, gravitira nam 120.000 stanovnika, potencijalno još i okolo mjesta i tako dalje. Dakle, ima potencijala ne samo za turističku ponudu, nego i za potrošačko društvo, ali i društvo koje se zabavlja, živi, radi, podiže naravno količinu prometa. Dobro, hvala vam. Kratko, molim vas. Kratka replika, jer nije istina da se ništa ne radi, kako sam rekao. Radi se upravno zgrada, da se stalno ne ponavljam. Počelo se raditi tu na sajmištu, poslovno-stambena zgrada se počinje graditi, dozvole sve spremne, zatražili od grada, počinje se sad raditi. Počinje se raditi kod Rotora u Šenkovcu, isto poslovno-stambena prodajna zgrada, jedna. Radili bi se 3 stambeno-poslovne zgrade, jedna na sjecištu Vladimir, Novakove i Nazorove, jedna tam kod bivšeg ovog birova, kod gimnazije, znači, i treća poticajna stanogradnja.
Tako da gradi se, ima projekti, ne možete pričati da se gradi se vrtovi Ivanovca. Proširuju se gospodarske zone. Slepo, pa čovjek je vrtovi Ivanovce zamolio. Gradi se Ali gradi se, oprostite, gradi se. Zašto uvijek tamo vidim poljanu i ništa drugo? Vrtovi Ivanovca su Dobro, da čujemo što ćete vi, gospodine Šarić, dajte. Odustao od te investicije. Po meni jedan od veoma važnih, vrlo važnih pa traži zamjenu zemljišta. kapitalnih problema, da ih tako nazovemo, je u centar grada mi smo dovukli banke, u uski centar grada. Mi smo dovukli sve moguće banke. Nama na bankarskom sustavu mogu pozavidjeti i Švicarci. Imamo bezbroj kafića. To od kafića do kafića vi možete na 100 metara otići sa 1,5 već u glavi. Nema sadržaja. Mladi nemaju kuda izlaziti. Mladi nam se opijaju po parkovima, po sajmištu. Gospodo, ovako, ja moram intervenirati. Ne možemo sve miješati. Ali ja tu moram, idemo sve teme tako zajedno prolaziti. Pa nema u tome nike loše. Pa ima loše. Dotaknu se društvenog života. Pa dotaknut ćemo se. I stalno priča se da se ništa ne događa. Da li znate koliko grad Čakovec ima udruga? Recite. 200 i nešto. Ne, 453. 453 udruge. Znate koliko je to prema drugim gradovima? Jako puno. Da nema društvenog života. Kad ste zadnji put bili u Centru za kulturu na predstavi? Evo, otvaramo temu društvenog života. Završite mi temu gradonačelnik. Ako sam ja, recimo, na primjer, da sam ja glas naroda, pa ja vas nešto pitam, a vi mi odgovarate nešto drugo. Odgovarajte mi ono što glas naroda pita, ja sam slučajno sad u to. Kako biste vi kao gradonačelnik govorili ste, kritizirali smo, nema investicija, što grad tu može učiniti? Grad može učiniti, ako već, dakle, činjenica je da gradskoj blagajni novaca nema. Zato je meni ovo iluzorno odakle svi ti novci se gradi, a gradska kasa je zadužena za ne znam točno koliko miliona. Mislim da bi morali znati ako ste kandidat za gradonačelnika. Znam, ali ne želim špekulirati. Isto tako i udrugama bi morali znati. Gledajte, kad ja budem došao na mjesto gradonačelnika, onda budemo kasno, morali bi prije znati. Ne bude kasno, za vama treba dosta vremena. Gospodine Šarić, izvolite. Počisti. Dakle, da se privuku investitori. U našem planu i programu predložit ćemo jednu mjeru koja će se možda nekome činiti pogrešna, nekome neće. Dakle, kad se pojavi investitor, jednokratni otpis kapitalnih investicija. Dakle, ali javlja se dublji problem. Mi ne znamo koliko grad ima. Znači, kakvo je stanje katastarsko nad gradskim površinama, koliko grad ima površina, gdje je šta, ko je kupio, kako je kupio. Imamo informaciju da je jedna informatička tvrtka kupila gradsku površinu od jedne tvrtke koja se bavi termotehničkim instalacijama, da tako kažem. Dakle, prvo treba stanje staviti na papir, sagledati koliko imamo, gdje je šta, koliko je šta prodano, gdje su novci, kome je šta pogodovano. A kad se u te knjige dovede red, onda ćemo lako govoriti. Dakle, prvo inventura. Gospodine Kočila, 2 rečenice. Moram se replicirati na udruge. Da, ja zadnji podatak koji rekli smo da ćemo temu udruga otvoriti. S obzirom da sam da ne znam koliko ima udruga. Zadnji podatak koji sam imao bio je 270 udruga. Slažem se, možda ih ima i 400, ali vjerujte mi, to nije na ponos grada da ima 400 udruga, tako veliki broj udruga, a ja ću vama reći, udruga tjelesnih invalida u zadnjih 3 godine nije dobila ni kunu iz gradske blagajne. I takvih udruga ima, dakle, već po vama ima 400. To je žalosno. Dakle, treba napraviti prioritete udruga i treba točno se znati koje će se udruge dakle financirati. Što se tiče samoga gospodarstva, i prvo i najvažnije je treba otvoriti gradsku upravu. Dakle, gradska uprava mora biti dostupna, mora se lakše doći do papirologije, mora se lakše privući, dakle, servis građanima, naravno, slažem se, mora se omogućiti doslovno, ako je potrebno, tada gradski službenici moraju hodati sa investitorom. Postavlja se pitanje koliko puta je neko iz gradskih službi, gradonačelnik, zamjenici gradonačelnici posjetili sve ove tvrtke koje se nalaze u Čakovcu, a rekli smo da ih ima sad jako malo. Treba posjećivati tvrtke, treba dolaziti kod njih, treba prislušnuti, treba čuti njihove probleme. Problem poljoprivrede isto spada u gospodarstvo. Da, isto spada u gospodarstvo. O poljoprivredi, pa mogu reći, na nivou županije niko ne brine, a kamoli na nivou grada. Prosvjedi mljekara, izlijevalo se mlijeko. Iz grada Čakovca nije bilo nikoga. Dapače,
Ured za gospodarstvo i Ured za poljoprivredu u gradu Čakovcu ne postoji. Postoji 8 ureda ili odjela, svejedno je kako god, sa svojim pročelnicima, međutim za gospodarstvo i za poljoprivredu ne postoji. Postoje, čini mi se, 2 godine, vodio ga je gospodin Hranilović i tada je on otišao u Međimurje plin i on se je zatvorio. Dakle, zalažete se za Ured za gospodarstvo? Pa ako, ja se inače konkretno zalažem da se smanji broj ureda, smanji broj ureda. Sa 8 ja imam prijedlog da se smanji na 4, maksimalno na 5, ali da jedan od njih bude svakako Ured za gospodarstvo. Hvala. Gospodin Kovač, kratko replika. Što ste htjeli? Da ne bu stalno da samo repliciram, ali mislim da bi kolege koji su sad sa mnom u studiju morali znati neke osnovne podatke o tome, s obzirom da se kandidiraju za mjesto gradonačelnika, da su se morali malo bolje upoznati s materijom. Jer svi pričate da u grad ne živi, da se u gradu ništa ne događa, a to nije jednostavno točno. To nije točno. Meni je žao što nemaju prave podatke, pa da možemo onda o tome pričati. Jer najlakše je govoriti ništa se ne radi, ništa se ne događa. Najlakše je pljuvati po nekome, da se razumijemo. Ja bih volio da konkretnim stvarima to pokažu. U redu, to ćemo napraviti u drugom dijelu emisije. Poštovani gledatelji, eto, ja se već pomalo, meni treba predah, pomalo se gubim jer miješamo teme. Kandidati su živahni. Sad ćemo malo napraviti jednu stanku pa ćemo se vratiti razgovoru. Televizija je dalje ista, to je Srce televizija sa sjedištem u Čakovcu. Emisija je dalje ista, emisija je povećalo, a i gosti su i dalje isti. To je 4 kandidata za gradonačelnika grada Čakovca. Gospodine Šarić, rekli ste da biste vi htjeli govoriti malo o društvenom životu. Pa da, smatrao sam, pošto smo se sada na kratko bili dotaknuli tih udruga, ja se ne bi baš bazirao konkretno na udruge, nego bi se dotaknuo ono što sam malo prije rekao u izlaganju, to je mrtav život kulturni ili društveni u Čakovcu. Mrtav? Dakle, mrtav, skroz mrtav. Po meni je to, pokušat ću obrazložiti zašto sam to rekao. Prije nekih, dakle kad sam ja bio mlad, makar se i sad ne smatram starim, prije nekih 25 godina, mi smo u užem centru grada imali, evo neki dan sam nabrojio 3 diskača, disko kluba da ih tako nazovemo. U krugu od 5 km u krugu od centra grada bilo je 17 živih glazbi. Danas u krugu od 17 km mi nemamo 5 živih glazbi, nemamo ni jednu diskoteku. Možda se promijenio način zabave mladih. Može biti, slažem se. Svjedoci smo šta nam se događa u gradskom parku, šta nam se događa na sajmištu sa mladeži, sa našom djecom, moramo tako reći, sa našom djecom. Djeca se opijaju, nakon toga kad alkohol proradi, strada obično gradska lakša infrastruktura i onda i policija ima posla i roditelji imaju problema. Dakle, svi smo opet u istome začaranom krugu. Imali smo jedan od najljepših disko klubova po meni, ja sam ih prošao. Na koji mislite? Mislim na klub mladih. Na klub mladih, prvenstveno na klub mladih. Nakon kluba mladih mislim na onaj famozni Pikač, kojega će se većina naših gledatelja sjetiti. Bila je tu i neka rupe se ja osobno ne sjećam u Starome gradu, u rupu nisam. Kraj bivše delikatese je bila rupa, da. Koliko se ja sjećam. Ne, mislim negdje u Starom gradu. U Starom gradu, dobro. Ne sjećam se, nisam izlazio tamo. Dakle, vi ste u subotu u centru grada mogli ste izaći, dakle, u centar grada i apsolutno nikuda niste morali iz tog centra otići. Mogli ste krenuti od jednog diskog kluba preko... Mi imamo danas kafiće, to se slažem. I imamo nekakve klubove, ne bih želio čak niti raditi im reklamu, sumnjivih kvaliteta, znamo svi šta se događalo u tim klubovima, da je čak bilo i ubojstava. Dakle, po meni, usporedba sada, neko će reći da je to nostalgija. Ne, nije to nostalgija. Danas klinci slušaju muziku, slušaju manje više kvalitetnu muziku, barem, evo, polazim od sebe i svoje djece. Čini se vama, gospodin Šarić, da je to ipak možda društveni problem, da su djeca danas više na internetu i u kafićima? Da, upravo, tako je. A vi mislite da bi trebalo grad... Da, definitivno. Nije li to nostalgija s vaše strane? Pa, je nostalgija možda na stil života. Na stil života. Ja osobno znam kad vidim dijete svoje ispred kompjutera, šta ću reći? Može izaći van sa prijateljicama, a gdje će izaći, recimo, u grad, na večer? Ili ću je sjesti u auto pa je 20-30 km dežurati ja ili supruga svaki vikend pa i da idemo po nju. Što sam svjedok, mnogi moji prijatelji, roditelji proživljavaju sad takve stvari. Ali vi ste svi mladi ljudi, zapravo vrlo mladi ljudi i znači vi bi jedan disko kud bi mogli vi zapravo, vaša generacija. Zašto da ne? Pa zašto da ne? Dobre. Zašto da ne? Ne vidim ništa lošeg u tome. Dobro, zaokružite priču pa je drugi isto o društvenom životu. Dakle, postoji
znači taj klub mladih, kad smo se već dotakli njega, za njegovo otvaranje treba samo malo dobre volje. Ja vam garantiram da unutar naših građana, sugrađana, tu u užem centru, da ne govorimo o prstenu, kome možda klub toliko ne znači koliko znači nama koji smo tu u Čakovcu bili. Radnom akcijom, volonterski, otvorili bi ga možda za 0 kuna, ali neću sad to nekakvu da radim... Imate još kakvu ideju, dakle, revitalizirali, otvorili bi klub mladih? Definitivno, ne mora biti samo jedan. Društveni život, Stari grad nije domena grada, domena županije, ali međutim, po meni jedan od najljepših utvrda, starogradskih utvrda u ovom dijelu Europe. Šta imamo od toga mi? Ima nekih projekata, ali dobro. Gospodin Novišćak, vi ste se javili. Pa eto, htio bi ja sudjelovati oko te teme. Vi ste prije bili? Ne, meni sve je. Aha, dobro. Da, htio bi sudjelovati oko te teme. Ja bi isto mogu se sjetiti sa sjetom 5 diskača, ne kolega 3-5. Pa ima ih više, samo sam govorio centar grada. Da, 3 kina, puno tih plesnjaka okolo. Činjenica da, evo ja ću vama kao voditelju replicirati, nije da su se promijenila vremena na način da se mladi drugačije zabavljaju, nego su se mladi promijenili i adaptirali na vrijeme koje je došlo. Prvo besparica, drugo stvarno nepostojanje nekih klubova, nekih sadržaja u gradu koje su bila možda u naše doba i tako dalje. Pa ću vam se ja odmah malo nadovezati, iako je sportsko, ali opet nekako mjesto gdje se okupljalo ljudi. Sjetimo se samo gimnastičkog kluba koji se moglo doći, sjetimo se samo klizališta, sjetimo se mnogobrojnih igrališta u gradu gdje su postojali koševi, gdje su postojale nogometne mreže, odnosno golovi, gdje se moglo doći i igrati. Danas gotovo da u gradu nemate tih prostora. Ali nije sad to bitno, ja ću malo biti konkretniji jer ste rekli nemamo se, odnosno ne želim se vraćati na ono što je bilo ili što eventualno sad ne valja. Ideja kluba mladih je vjerojatno od svih nas nekakva ideja, znači stvoriti nešto, malo revitalizirati taj način života kakav je bio, koji je bio vrlo dobar. Međutim, postavlja se pitanje šta se može napraviti po pitanju različitih udruga, društava i slično u području grada. Da li se može možda ponovo aktivirati nešto kao što je bio čak HAK? Znači nisam nostalgičar, ali to je bilo društvo koje se bavilo informatikom i tako dalje. Recimo, jedan grad Čakovec i mladi možda nemaju više svoju Facebook stranicu. Sad smo svjedoci toga da imamo genijalnu Facebook stranicu u kojoj je preko 2000 ljudi, ja ju neću reklamirati ovdje, ali znamo svi o kome se radi. Dakle, ogromna želja. Dakle, mi isto tako život grada možemo adaptirati na način kakav je u trenutnom doba postoji. S druge strane, sportske događaje, da li je to nogometni klub, da li je to rukometni klub, gledajte, samo bih htio zaokružiti kad kažete nešto. Moja, odnosno naša, odnosno koalicijska ideja je brendirati određene stvari, pa bilo to po pitanju škola animiranog filma, koja je poznata od Disneylanda pa do Hollywooda pa do Australije, bilo rukometni klub koji je u prvoj ligi bio do nedavno, ne znam, drugoplasirani i tako dalje, iza Medveščaka, bilo brendirati neki klub mladih, bilo brendirati Zrinsku gardu i Zrinski, bilo brendirati to ime Čak. To je nešto što ne smijemo propustiti jer, evo za kraj, suvremeni način života traži brendiranje, traži osmišljavanje identiteta i tako dalje. I kad se postavlja pitanje odakle novac, pa nema novac, pa nema ovo, pa nema... Ima novca, prvo kad snimimo situaciju, kad vidimo kako nam je proračun, kad vidimo koje su nam dubioze, kad vidimo sve moguće načine potencijalne investiranja i tako dalje, kad restrukturiramo proračun bez urede, da li će ići 14 milijuna za otpad ili će ići 2 milijuna, da li će ići 6 milijuna za uređenje trava ili će ići 3 milijuna. Sve usmjeriti u gospodarstvo, otvaranje radnih mjesta, a samim tim sve više i više prihoda koji će onda to lakše ostvarivati. Paralelno s tim vući projekte i fondove, europske fondove, koji će ostvarivati te naše ingeniozne ideje, koji će neko prozivati maštate, sanjate i tako dalje. Ne treba daleko ići, samo pogledajte koliko novaca je u susjednim zemljama, gradovima naših zemalja su gradovi iskoristili iz tih EU fondova potencijal. Gospodin Kovač. Pa evo, tu bih mogao pričati 2 sata ako imate toliko vremena, ali pokušat ću biti što kraće. Što se tiče kulture u gradu Čakovcu, mislim da ovo što su kolege do sad rekle nije točno i ne bi se potpunosti složio s tim. Zašto? Zato što samo recimo kad pogledate Centar za kulturu
počet ću od njega s obzirom da se spominjao klub mladih tu dosta. Centar za kulturu godišnje, ove godine ima 750 različitih manifestacija, što filmova, što predstava. To nije malo. Šta god rekli, to nije malo. Evo, bio sam prošli čak već četvrtkom na predstavi teatra Exit, Nemirne noge. Bilo je dupkom puno. Tražila se karta više. Svaki čak već četvrtkom je više manje pun. Treba razlučiti da li želite estradu ili kulturu. Jedno je estradizacija, a je kultura ili sama kultura. A zašto ne oboje? Jer Centar za kulturu, ako pročitate zakon o ustanovama, je neprofitna organizacija u kojoj, znači, niti šanka ima, niti je zabranjeno pušenje. Znači, centar kao klub mladi, ono koje je bilo nekad, danas to više po zakonu ne može biti, osim ako ne promijenimo da nemamo centar za kulturu. A ja vjerujem da svaki od vas želi da u svom gradu ima centar za kulturu. I ako budete otvorili stranice ministarstva ovoga, sam malo, ne znam se. Recite, mi dok ne znamo da kažem nadležnog ministarstva. Nadležnog ministarstva, malo sam se zbunio. Vidimo da je centar za kulturu, Ministarstvo kulture, da je centar za kulturu broj 1 u Hrvatskoj kaj se toga tiče. Pohvaljen je posebno jer je broj 1. Ne može se govoriti da djeca nemaju kamo. Kao što sam prije rekao, grad Čakovec ima 453 udruge. Djeluje dobrovoljna vatrogasna društva. Drugi smo po veličini što se tiče... sad vraćamo. Pa ne, velim, to su stvari gdje mladi djeluju. To su stvari gdje se radi s mladima. Gdje se ulaže u mlade, u opremu, u obrazovanje, u edukaciju tih mladih ljudi. Imamo sportske udruge, za kulturu. Imamo, znači, tehničku kulturu, zajednice, sportske zajednice, vatrogasce. Nema čega u ovom gradu, stvarno nema. I mladi, ako hoću sudjelovati i raditi, mogu. Evo, preko udruge Cezam, Centar za mlade. Grad je osigurao prostore za mlade u Starom Hrastu. To je veći prostor od kluba. Ali nažalost se ne koristi kako bi se trebalo. Mladi ga ne znaju, moram reći, ne znaju ga iskoristiti. Ne znaju. Ili oni koji ga vode... Vode ga mladi. Samo malo. Ne vodi ga grad. Grad plaća. Grad svim tim udrugama plaća troškove da imaju gdje biti. Prati njihove sve projekte. Vatrogascima, svim dobrim vatrogasnim društvima je kupio i automobile, kombije. To nije mali novac u pitanju. Znači, grad je dao ljudima. Mjesnim odborima smo sve i domove i sportske objekte dali na korištenje udrugama. Ne upravlja grad njima, upravljaju one udruge. Grad financira i plaća održavanje tih i stadiona, i sportskih terena, znači i prostora za udruge, pa čak plaća i ta druženja udrugama. Plaća, kad pogledate. Nije sporno Centar za kulturu. Ja nisam rekao niti jedno slovo protiv Centra za kulturu. Pa ne, klub mladi, pa ne velim da ste rekli. Ali sad zamislite da nakon tako fino provedenog dana u Centru za kulturu, kako ste rekli, obrazovni karakter i to, se samo spuste dole lijepo na Čagu, dolje u klub mladih, isplešu se i svi sretni, zadovoljni. Niti mi imamo problema s njim, a samo sam se htio dovezati. Pretpostavljam ovo da je, kad ste spomenuli udruge i vatrogasna društva, da ste pokupovali automobile. To se slažem, ali tu vjerojatno valjda i vaš kum... Pitanje je ko financira. To me zanima, mislim. To su decentralizacije. Financira grad. Nemojte sebi mrmljati u bradu, nego javno. Grad je kupio ta vozila. Pa ja bi se složio sa svim kolegama, dakle i sa kolegom Kovačem, Novičakom i sa Šarićem. Međutim, treba znati da bi trebalo napraviti, što se tiče, dakle, kulture i društvenih djelatnosti, trebalo bi napraviti isto kao i kod športskih udruga prioritete. Dakle, trebalo bi znati Josip Štolcer Slavenski, Porcijunkolovo, bilo kakve druge aktivnosti, gdje se one dešavaju, gdje se one odigravaju, u kom vremenskom periodu, i grad bi morao živjeti tijekom cijelog ljeta. Ali ne samo grad. Moramo napomenuti i ova naša prigradska naselja, mjesta koja spadaju u grad, pa slobodno možemo reći zašto ne i Šenkovec i neka druga mjesta, dakle, koja nazovemo to tako, graniče sa gradom. Dakle, treba napraviti prioritet. Gradski park, eto, nažalost, ljudi više ne žele ulaziti u gradski park jer ima puno vrana, drveće je porušeno. Dakle, on se da urediti, kao što je gospodin Šarić rekao, možda i nekom akcijom mladi, dakle, kao jedno mjesto za likovne kolonije, glazbene kolonije, umjetničke, dakle, aktivnost bi se morala obavljati i vršiti se tijekom cijele godine, tada bi mladi i općenito ljudi iz zgrada, vjerujte mi, vrlo
vrlo rado izlazili ljeti na svježi zrak u park i tu da se... Tako, a ne bile za kompjuterom. Znači, na tome bi ja kao gradonačelnik stavio jedan akcenat, jer automatski time dolazimo i do priliva samog kapitala, koji se kasnije onda on može okretati, naravno i ulagati dalje u gospodarstvo. Samo još ovo da napomenem, Čakovec-Jug. Čakovec-Jug je veličina jednog Preloga. Osim onog jednogodišnjeg proštenjaštva ima gotovo da Čakovec-Jug ni nema ništa drugo. To je sad nova ideja revitalizacije. Da, revitalizacija. Hoćete vi sad, vi ste u ulozi... Da ne izgubim nit od nemojte nit izgubiti. Kad smo se dotaknuli Parcijunkolova, samo da se malo vratimo unatrag, moramo se vratiti, jer Varaždin nije znao za Špancir Fest dok smo mi imali Parcijunkolova, je li tako? A mi smo, Varaždin je od Špancir Festa napravili evropski spektakl, brand, definitivno brand, a mi od Parcijunkolova još uvijek se tražimo. I bukvalno živimo samo ta 2-3 dana. Dobro. Isto samo kratko, jer isto se ne smije niti izgubiti. Ja bih samo dopunio, odlično kolega rekao, da grad mora živjeti stalno. Ali ne samo ljetu, kolega, nego i zimi. Vani, odete van u druge susjedne zemlje, vidite zimske sajmove koji su po 2-3 tjedna aktivni. Dakle, ovo što je spomenuto s udrugama, pa to je ponos svih nas. Pa mnogi od nas smo ili članovi udruga, ili se družimo, ili imamo prijatelje. Čak znamo da u našim mjestima prstena gradskog je praktički jedino što uopće još funkcionira su te udruge. Već polako i nogometni klubovi gube snagu. Ali poanta je izaći van okvira, i evo uvodu možda sljedeću temu, oživiti grad, izaći u grad, da ljudi iza 5 popodne, 6 popodne budu u tom gradu, da ljudi šeću, borave, troše i tako dalje. Da na taj način se u gradu se živi i organiziraju se i zimski i ljetni kampovi, nije istina da nema ničeg. Svaki tjedan sport jedan, isto kroz ljeto ide. Ima i Procinkolo, ima i Dan Zrinski. Događa se uvijek događaju se neke manifestacije da bi moglo biti bolje. Pa ja se slažem. Ja isto mislim mijenjati neke stvari, da ne ispadne tu da samo branim sadašnje stanje. Pa ja sam se i zato kandidirao, da napravim ovaj grad boljim. Iznešu to u svom programu. Dobro, imamo vremena još jednu temu po nekoliko rečenica. Ko je na redu? Gospodin Noviščak, jeste vi rekli sve? Pa sad smo dotakli onaj gospodar. Ovaj dio koji ste htjeli reći. Zadnji sam govorio, evo, ja se ponovo ću vratiti na gospodarstvo, samo zbog toga jer mislim da se preko njega može apsolutno ostvariti gotovo sve. Ljude trebaš mobilizirati, zaposliti, a onda stvarati modern, kulturan grad koji može sve ovo o čemu smo dotakli raditi. Za mene nije prihvatljivo trošiti resurse, potencijale i sve ostalo na stvari, na sve ostale stvari koje nisu vezane uz zapošljavanje, otvaranje radnih mjesta, smanjenje nezaposlenosti i sve ono što nas muči samo iz tog razloga jer smo u takvoj krizi koju si narod gotovo da ne može niti predstaviti jer je frizirana i toliko je duboka da će nam trebati godine, neko je na početku rekao da to opravimo. Da dostignemo, recimo, Prelog, proračuni su nekoliko godina, poput 8 do 10 godina. I cijela ideja moje koalicije je zasuknuti rukave, raditi ubrzanim korakom napredovati, da smanjimo taj gap, da ga dostignemo na čast, naravno, svih nas, da se ne bi stekao krivi dojam. Nam je drago da je Prelog toliko razvijen, nam je drago da su naša mjesta toliko razvijena, ali jednostavno 12 godina gledamo to i sad ja otvaram isto u predstavljanju sebe. Pazite, ideja da jedan kirurg krene u politiku, krene za gradonačelnika, da li je to ambicija? Ja mislim da je to vrlo, vrlo težak posao, a ne neka ambicija. To je samo težina koja nas tišti čak i na tako visokim, bilo intelektualno, bilo stručnim razinama. U redu. Gospodin Kovač, samo kratko, imamo još jako malo vremena. Samo kratko, znači ja se mislim Mislim da se tu u principu ste se složili oko toga. U svom četverogodišnjem mandatu prvenstveno gospodarstvo. Otvaranje novih zona, dovući izvana potencijalne strane investitore, znači otvaranje novih radnih mjesta. To nam je, mislim, svima u prvom planu, jer treba pokrenuti gospodarstvo. Da pokrenete gospodarstvo, onda možete i kulturu kroz gospodarstvo. Jer vani je popularno da se ne samo na sportskim gospodarstvenicima, na sportskim aktivnostima reklamira, nego i kroz kulturu. To kod nas tu još nije razvijeno. Jer grad Čakovec, kad pogledate komunalnu infrastrukturu, uređenje,
tu je u vrhu Hrvatske. Kaj se tiče odvožnje otpada, da ne pričam da je dobio tri zelena cvijeta. Znači, što se tiče, grad Čakovec je po mjeri čovjeka. Grad Čakovec je po mjeri čovjeka kaj se toga tiče. Sad treba poraditi s obzirom da je ova kriza na tom gospodarstvu i tu mislimo prioritet prvenstveno nam je raditi tu, dovesti nove investitore u Čakovec, da se Čakovec i po tom pogledu razvije. I pa tu baš postoji kod nas suglasje. Da, Gospodine ali Šarić. sasvim se u potpunosti do zadnjeg slova slažem sa ovim što ste sad rekli. Međutim, nešto me buni sad unatrag par dana što sam pročitao da se navodno opet uža gradska jezgra misli zanoviti nekim novim projektima, opet u vrijednosti od 100 milijuna kuna. To nije istina. To je samo prijedlog. Pazite, dobro, to se vi raspitajte pa ćete to onda je govoriti. Prijedlog urbanistički plan koji je rađen i ne znači da bude išao. To je prijedlog. Ali čemu uopće takav prijedlog i čemu uopće građane iritirati takvim prijedlozima? Kratko, evo, reći ću zašto. Pa moram reći zašto. Da. Zato jer je to tamo na području MTČ-a, kako sam prije rekao, to je stečaj, to je stečajnoj masi, to je tam područje koje ne služi ničemu, a u strogom centru grada Čakovca je. Mi pokušavamo tom urbanističkom projekcijom ljudima pokazati kaj se tam može, potencijalne investitore da dovedemo, da vide kaj tam mogu raditi, kaj tam mogu graditi, da se neko zainteresiran javi, jer taj prostor stoji, zjapi prazan. Isto tako imamo, kako sam prije napomenuo, prostor Paniksa. Pa to su vam tu glavne dvije velike zone u samom Čakovcu. Dakle, ona priča da će se zaposliti 500 tekstilaca, ponovo zaposliti tak dalje, pada u vodu. Mislim, nemojte dezavuirati javnost. Samo se o tome radi. Ali ne... Gospodin Novišćak, dajte ukrademo riječ gospodinu Šariću, ispričavam se, ali to tako. I gospodinu Kočili, dvije rečenice dajte. Kad sad ovo sve skupa stavimo na hrpu, ovo što se sad gospodin Novišćak dotaknuo, žalosno da na takvim prostorima gdje postoji gotova infrastruktura, nikome nije palo na pamet, ni iz grada, ni iz županije, nevažno sad sa koje instance, da nešto pokušamo i tu. Mi smo poznat kraj po tekstilcima, jel tako? Mi smo svjetski, ne europski, svjetski poznati. MTČ je bio jedan od najvećih izvoznika u bivšoj Jugoslaviji i nakon toga je funkcionirao dobro, tako dugo dok nije došla ta famozna privatizacija. Zašto na gotovoj infrastrukturi radimo nove planove, izmišljamo toplu vodu, rušimo da bi gradili, to sve košta. Zašto ne pokušati nešto prije, što je po meni daleko logičnije, da pokušamo, ajde u redu, idemo, imamo mašine, nemamo mašine, manji je trošak nabaviti nekoliko mašina, dati nekome, postoje različite varijante, nemojte me sad pitati na koju varijantu, znači o tome nisam razmišljao. Pa evo, što se tiče gospodarstva, zaboravili smo, odnosno nismo stigli spomenuti jedan važan projekt, a to je svakako gradska tržnica koja mora biti ogledalo svakog grada i gdje su projekti već napravljeni davne 2002. godine. Dakle, ono mora biti ogledalo svakog grada i ono je samo financirajuće, dakle to je jedan od vrlo važnih projekata. Usput, da ne zaboravim, spomenuo bi, sad je dan djece sa sindromom Down i svi pričamo o maloj djeci, o mladim naraštajima, potrebna je puno veća briga o djeci predškolske dobi, a naročito o djeci sa posebnim potrebama, jer i ovdje postoje dakle udruge čije djeca pohađaju, dakle čije pohađaju školu. Ne, moramo intervenirati. Recite do kraja. Da, potrebna je barem djelomična integracija te djece u škole, u osnovne škole. Gotovo. Znači, kratko, morate još jednu složiti, jer evo, to je nadstandard grada, inače koji grad ne mora financirati. To su mi te stipendije, briga o mladima, grad Čakovec je prijatelj djece. Idemo brigu o najmlađima po jednu rečenicu, ako možete po jednu rečenicu, ja vas molim. Koliko bi trebali? Evo, jednu više složenu rečenicu. Ajde, sad iskoristiti. Ja ću vas pohvaliti ovako, da se vratim na sam početak. Gospodin Novišćak ima 3 djece. Gospodin Kovač ima 3 djece. Vas dvojica po 2, je li tako? Ne, ja isto 3. Vi imate 3. 9. Jedna od hrvatskih problema, a i u pojedinim međimurskim mjestima je populacijska politika. Znamo, natalitet opada. Vi ste tu krasan primjer, dakle kandidati za gradonačelnike. Međutim, sad mi odgovorite, ali doista kratko. Grad pomaže novorođenu djecu. Čuo sam jedan fantastičnu ideju na Korčuli, jako velikim iznosima, 2., 3. dijete gradiraju. Koliko bi vi recimo, da li bi tu pojačali možda za 1., 2. i 3. dijete, počnemo s desna, gospodina Novičak?
Ja prvi moram odgovoriti, pa neko Pa zašto odgovori, ne? pa nego odgovori gospodin koji je 8 godina ili koliko ste vijećnik ovoga gradski. Pa gledajte, ja ću vam odmah reći jednu drugu situaciju. Ne, vi ćete... Imate situaciju da za dijete dobivaju ljudi naknade kad već to dijete za ruku se može dovesti u grad. Dakle, po godinu dana kasne naknade. Kad bi ti ljudi dobili barem naknadu koju imaju, bilo bi super. Ja osobno se ne mogu drugo nego složiti da apsolutno mi moramo politiku provoditi prema prioritetima. Ako nam je prioritet natalitetna politika, u to usmjeriti povećani... Hoće li vam biti? A jedan od prioriteta dobro, može biti. Možete naravno neku cifru ovako na pamet? Ne mogu Nećete. na pamet. Dobro, gospodin Kovač? Znači, grad izdvaja 1000 kuna po djetetu. Mislim da s obzirom koliko i drugi gradovi izdvajaju da je ok. Istina da nešto grad kasni s tim naknadama, ali svi oni, ni kasni godinu dana, kasni manje. Godinu dana, ne godinu dana. Ja imam podatke, točne podacima baratam. Ja baratam točnim podacima. Ja iz gradske uprave, ali... Godinu dana, to ćete nastaviti poslije kad se reflektori ugase, gospodin Šarić. Nisam završio. Pa recite. Kad me stalno neko prekida. Ajde, vi ste u nezahvalnoj ulozi. Ja sam u jako prekinuti se stalno. Dajte. Znači, već sam izgubio nit, ali nebitno. Vratit ćete se, gospodin Šarić. Smatram da je 1000 kuna daleko premizerna Imate svota. nekakvu cifru? Pa gledajte, teško, ne bi volio špekulirati. Znam da je teško, 1000 je premalo, vi bi povećali. Gospodin Kočila. Ja bi povećao u svakom slučaju, ako se to radi za treće i više djece, znači ispod 5000 kuna, mislim da ne dolazi. Eto, to je konkretno. Evo, onda bi ja rekao, ja bi povećao na 10, pa nekako nismo realni odmah, 10 minimum. Je li to predizborno obećanje? Ne, ja stalno govorim u predizbornim obećanjima. Ja mislim da nećete. Dobro, poštovana gospodo, hvala vam lijepa. Morat ću biti malo brutalan, jer prekrdašili smo sve moguće termine. Dakle, ja vam još jedanput zahvaljujem. Poštovani gledatelji, evo, čuli ste potencijalne gradonačelnike. Bilo je to sve u povećalo koje je bilo malo duže. Ostanite i dalje uz program Srce TV-a, slijedi naše Oko umjetnosti, pa Vijesti dana, pa Dom na kvadrat. Imate još mnogo toga za gledati. Poštovanje.